Muraho, reka dukoreshe igihe gitoya tudatakaje umwanya na gatoya, tubereke ikibanza kitarengeje miliyoni na 700,000 cyiza cy'imiturire, kiri mu miturire, gifite icyangombwa cyihariye cy'igemetasiyo. Ikindi wamenya ni uko cyujuje mezire 300 burarengaho. Tugiye kubereka rero ahantu giherereye. Aha mwibuke ko ari Bumbogo, mu murenge wa Bumbogo, mu karere ka Gasabo. Icyo kibanza ntabwo cyakisesinga umuhanda, gusa ukigeraho uvuye ku muhanda ni mu munota umwe wonyine. Reka nze turaza kuwugendana muharebe, ntabwo birenze umunota umwe utarahagera, kuko kiri munsi y'aya mazu muri kureba, kiri munsi yaho. Ni imiturire, ni ahantu heza ushobora gushora ayo mafaranga, ntuzagire ikibazo niyo wazahatereka cyangwa ukazareka hakaba hiyongera mu gaciro. Ni ahantu heza cyane, reka tuze tujyeyo, kandi icyo utari busobanukirwe uduhamagare, nimero zacu uri kuzibona, uduhamagare turagufasha. Murabona rero ko nta kanya gaciyemo, ni umunota umwe wonyine. Ni iki ngiki tugezeho, iki gihinzemo amasaka. Ni ikibanza cyiza rwose, kiri ahantu hameze neza. Nawe wazaza ukagisura ukareba. Ni iki ngiki, reka tukirebe rero uko kimeze, kuko hepfo yaho naho hari imiturire, ariko ni mu mpera nyine, ni hantu haba hari impera y'imiturire. Ni nayo mpamvu kitaguze amafaranga menshi, ariko iki kibanza rwose nabonye ari shwadiro, kuko no hepfo hariya ni imiturire, ariko ikibanza cyo turiho ni iki ngiki kiri haraguru. Ni iki ngiki muri kubona kiri haraguru. Hepfo naho hari imiturire, ariko hariya mu ishyamba hepfo ntabwo ari imiturire, ariko hepfo y'aha ngaha muri aya masaka naho ni imiturire. Nkeka ko wenda hari bimwe musobanukiwemo. Reka tuze kubonana noneho, mumpamagara mumbwira ngo tuje kugisura tukibereke. Iki kibanza ni cyiza kandi ni shwadiro, ntabwo gihenze. 1,700,000 ntabwo ari amafaranga menshi. Reka tubonane rero uje kukireba. Murakoze, tubibuka ko Tsako muzajya mureba aka video mbaha zikarangira, kuko haba harimo ubutumwa buri imbere tutavuze n'inyuma. Murakoze.